Sang ni som ni le pani October ni som ni le pasari ania Rainbow Mizo Channel hlir tu le ngai thatu zong zong te Sipai thau ule kan subscriber ten kan ngak lel boka tun tum chu Russia Indona Ukraine ramchunga thlengmek chungchang hi kan thurbing don ane kan thukhu honna tan Russia ramchunga tranga Independent News anti chua The Moscow Times in report anpek dan hi lauthlir ma supportila voin chom malampanga khan headline a mangin Ukraine ramchunga Indona lian taka akal meka heavy fighting lian tak tak mai athlen mek lain Russian Sipai ta chuan nuclear drill han nei tranta nei tin an puang tamau mai le The Moscow Times sian tukin jing dariat le achan vevela report anpek dan chuan Russian Supreme Commander-in-Chief of the Armed Forces Vladimir Putin chuan thuchua asiama aro relna a leadership noya hian training session chu kalpui tran anita hei hi ground ate tuipuya te vanbo ruak lama te nuclear manga Indo nunchan zirna chu nuclear deterence forces anti ta chuan an tranta ni tin an reporta nuclear ral thuam phur thai tu heng missile chi hrang ballistic missile te cruise missile lom tak tak mai ta chu man thai ani zia soin a tak takin an kap chuaka an test dum mai ani Russian state television chuan hetianga nuclear deterence forces ten nuclear ral thuam mandan han zirna le Indo nunchan han zirna hi life in han pechuaka President Vladimir Putin hian control room atangin uluk takin alo thirani tin The Moscow Times sian report an pebok ane The Moscow Times sian an report zeldan chuan hei hi Russian President Vladimir Putin hian nilai nia ramsang ten nuclear ral thuam mangtura Moscow hian inbuat saina anayani tia NATO ina puna kha ania heiwang hian NATO Sipai ta hial point in ral ring taka military drill anai mek chu chanlet na turin hetiang hian ruam manna kalpuin khovela hian nuclear ral thuam manga Indo nunchan zirna lian tham tak khi nei alani ngailowa Russia hian armed force zong chunga hotulu berle thunai na sang ber nei tu chu Russian President Vladimir Putin hi ania heiwang hian The Moscow Times po hian Supreme Commander-in-Chief of the Armed Forces ti in an report ani tichuan aro relna hnuaya hian nuclear deterrent force strang tuipuya te khomwala te vanbo ruaka te nuclear warhead mang thai chi zong ta chuan anral thuam mandan chu anjur ta so maya hei hi Indo pui pakhat na te Indo pui panhi na te le Cold War wanglai ai po khan nuclear warhead lom tak mai ta chu Indo na hmun mang tura in buat saina aom voi khatna ni tin han report bok ani hemi chungchanga hian AFP News Agency chuan report anpek danin nimin nilai ni lampanga khan NATO te khovel ramsang ta chuan Russia in Indona akalpui dan le anmalam huna Indona kalpui tura ruam manna asiam dan zong ta chu nuclear ral thuam manga invauna vek ani to ni ti in ansoya heiwang hian Russia chanlet na turle Russia in nuclear ral thuam amhan thut po changlet ngal mai thai turin NATO Sipai tele ramsang western trangrol pol tele US ngai point ke penin malak na chihrang Russian border te Belarus border le Poland border te hian nei ania hetianga US le asangoi zon puita mai baka khovela military lama trangrol pol lian bertia ansoi trin NATO military alliance te chuan Indo nunchan zirna lian tham tak taka an kalpui chanlet na tur hian Moscow chuan hetiang ruam man na hi akalpui ta nuclear ral thuam mangtura thiamna nei bik le ahran panga ta training anpek ta chuan tuna hian nuclear ral thuam mandan chu zirmekin ramsang te bei antul po bei ngal mai thai turin Indo nunchan hi anjir tranta he Indo nunchan zirna hi khovela Indo nunchan zirna la omberle Ukraine ramchunga Indona hian he Indona hian top zai arel don lawa khovel ramsang le khovel pumpui hial po hi he Indona hian anghongin natakin chu chuan so khok ape thaidona ni tin han reporta AFP News Agency hian report anpek zeldan chuan President Vladimir Putin hian hetianga nuclear deterrence forces te Indo nunchan zirtir tamai hi khovel din mun tider thong tu ania heiwang hian khovel pumpui tan hian ahim talawa khovel ramsang ten ral thuam chi hrang laka inven himna anram security an kalpui dan zong chu thak thlengin khautak le inral ring takin nuclear ral thuam laka inveng him tur hian
anram security zongjong chu an sik soya Russia lakatranga beina an to thut poa NATO sipai te anin rol ma ram pakhat noi chawek tur hian hunrei lo te chau adu wangin President Vladimir Putin hian tuna chuan he nuclear ral thum hi amang du ngai ti hi achiang towa tin ne lo tu le tlom jok ni ai chuan man ngai po atum don ni in a khriata nuclear deterence forces zongjong te hi voile khata an cha chuak thu ne chuan ram tam tak hi minute ni khat chung lekin mun tam taka abei man dona chu beina rap thak tak laka chuan ding chuak turin khovel ram sang ta chu inral ring taka an om atulta ni tin han report ani heti lai hian the Moscow Times chuan report an pek chunjom zeldanin Russian President Vladimir Putin hian nuclear ral thuam mang thai chi sipai che sang ta chu leilama te tuipuya le van boru ka te Indo nunchan zirtir tak mek lai hian Ukraine ram chunga Indona chuan zualam apan mek zela hetianga boruak so sang takkara hian nuclear ral thuam manjirna chu nei mek zel ani boka Ukrainian Armed Forces ta chuan Donetsk region atanga Bakhmut lam hoin tuna hian operation an kalpui chunjom meka fierce fighting tia ansoi Indona rap thak tak chu athleng meka ni tin the Moscow Times hian an reporta sipai zongjong ta chu an positiona tuna hian dancha ania heng Ukrainian Armed Forces ten an dancha mek le an hual be mek Russian sipai te hi tranpui turin Russia in asipai te tranpui tura private military group atirlu elite Wagner group ta chuan Donbass region na Donetsk region le Bakhmut in Kalponavel Ukrainian Armed Forces ten lak tuma an beina na takmai chu chule ta norlet turin tuna hian beipuyan thlaka Ukrainian Armed Forces ta hi natakin anlo norlet ve thunga mase Russian elite Wagner troops ta hian hetianga na sataka anthok chung hian helai hmuna thil thlendan zongjong le frontline na Ukrainian Armed Forces ten ma anson na le Russian sipai te din mun thalo tak maya an din mek na chu thlak thleng alani lowa Russian sipai te tan hian Donetsk region a hian harsat na lian tak tak athleng meka chung zongjong chu Russian troops tele Wagner groups ten thapui thoa an beilet na po hian boruak in thak thleng omjanei tak chu engma athleng thailawani tin report ania hebaka hian Ukraine ramchunga Bakhmut le Avdiivka khuata chu Ukrainian Armed Forces te hian lak tumin na takin andron normeka henglaka hian Russian sipai tele Wagner group te hian din ngetlat tumin inven himna turle position lian tham tak tak mai an siama mase Ukrainian Armed Forces laka hian anding changjong emti chu engma hriat thei anilowa soilok theipo aniri lawani tin the Moscow Times hian han report bok ani the Moscow Times hian han report anghi thil thlendan ani chuan Russian sipai te hi andin mun athalo ti chu phatrual ani talowa tin Bakhmut le Avdiivka te thenga Ukrainian Armed Forces ten lak tuma an bei tak tak ani chuan Donetsk region pumpui hi ahim talowa Ukrainian Armed Forces te hian lamai thai din huna anding ti po achiang bok ani the Moscow Times in hethu an punjar mek lai hian Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan thuchua asiam boka Donetsk region atanga Bakhmut lam hoizongin kan sipai ta chuan mason na lian tham tak tak mai anneya Russian sipai zongjong tele anma ni tranpui tu le tual tha hrengai lo tu Wagner group so ta chu tuna hian anzawain dan chawek ania Avdiivka thlenga latur hian Ukraine sipai ta chuan Donetsk region atang hian ke anpena hei hi kan mi hrat khokheng kan mi ro pui kan sipai ten anthil ti thei chu ania helai hmuna Indona baka hian rampuma hian active action chu kalpui mek zel ania Russian sipai te hi direction sang kil tina tangin bei ania heta hian fakdu lian tak maile an minghial po soi chua kadu chu 25th Airborne Brigade Ukrainian kan nei te hi an tangkai hlea hengmi te hian territory sang kan chanto Luhansk regiona Russian sipai ten an control na hnuaya an da to jingami chu tam tak an lalet towa lotin na ro pui tak mai Ukrainian anei theina turatana 25th Airborne Brigade ten ma anlak na hian kalom tak jata Ukraine sipai ta chuan ne na anchang zeldon ani tin thucha asoibok President Volodymyr Zelensky hian voin khan asoi zeldanin kan Air Force ta chuan malak na lian tham tak main an kalpuya van boruaka Russian sipai ten na in beina dogfighting chu athlengta
heta hian Russian Sipai te hian ne na changzo loin van bo ro ka po ne na kan changta voina kan din hmuna chuan ramzau na thok tu Russian helicopter dang pakhat chu ka thak ania mundanga po Russian drone pakhat ka thak ani boka ti chuan voin thlenga kan din hmuna chuan Russian helicopter Ukrainian Armed Force tele Air Force Division 10 an ka thak to zong hi zale somnga achungta ni ti in a reporta United Kingdom media half post in report unpack dan chuan Moscow chuan ni tinin achan na lian bertia saitur hi atong ta deuh ranga Ukraine ram chunga Indo na hi lian tham takin kalpuyania Russian Sipai te hian ral matonga Russian Armed Force hnem tham tak mai anron dalu bel ranga Moscow in heng Sipai haron dalu te hi Ukrainian Armed Force ta chuan training mumal nei lo te an nia wangin bei an hrehlea ma se hrehle ma se kan mel ma ta chuan an ramzau na thomek chu nem nge tumin theito pin ma an la ka wangin Ukrainian Armed Force ta chuan khonga in bei hrehle ma sela an la kan ta ka chet chu an ti lo thei lo thil ani ta ka wangin nimin pia nisom ni le panga tholenia khan Russian troops ta chuan an chan na lian ber chu an ma chon le ta heta hian Russia hian Sipai Jalile Samriat ngot mai tholeni chung ringot khan Ukrainian Armed Force telaka hian an chanani tin an reporta hei hi estimate chau ania atlang puya an chut thai ania mase afigar diktak ero chu zanga ain atamjok mai thai ni tin an report bok The Moscow Times chuan voin chamalam panga khan report an pek chun jom danin UN Culture Agency UNESCO chuan voina khan thu chua an siama satellite imaginary tia an soitrin Indona Mahmuna thil thlan dan le Russia Indona Ukraine ram chunga kalmek khian mipui telaka ngong engtiang takin nge anei ti chu satellite mangin Indo trantira tangto khan hunrei tak chung an lo monitorin uluk takin an lo hlir towa heng satellite khalak zong te hi khovelin an lo hmu turin UN Culture Agency chuan hunrei lo tea kan publish donani tin an puangzar le ta voina UNESCO in thu chua an siama hian Russia in Indona Ukraine ram chunga a cho chua hian ngong tam tak anaya chungzinga chuan cultural site zanni le pasari zat chu angong chia hei hi UNESCO chuan chiang taka kannem nge theite ania Russia in February ni somni le pali tranga Ukraine arun tiratang to khan Ukraine ram chunga nam sang tele sakho sang betu ten an biakin le an mun poimo chi sang historical building chi sang te hriat rangna lungphun monument te library tam tak ta chu ti chiat ania sakho sang ten an biakin tam tak an chan boka heng biakin te hi azawaya noidar vek ani hloma ti chuan UNESCO chuan thutluk na kan siama chuan Russia in Ukraine arun na hi thil thalo tak ania mase Russia sarkar in buat saizel dan thlir hian hei aya rap thak le thil thalo zokhi latheng thei ania chu ala thlen chunjom zeldo na hriatani tin Geneva khopuya tangin UNESCO Cultural and Emergencies Director Krista Pikat chuan The Moscow Times reporters nena hian alo thrilbok ani hetilai hian The Moscow Times chuan voin chun darsom pakhat vela update anei dan chuan US CIA Director Bill Burns chuan President Volodymyr Zelensky mutur hian Kyiv khopui athleng ngeyani ti anfin fiat hu an reporta CIA Director Bill Burns hian Ukrainian President Volodymyr Zelensky nena hian US chuan kongeng kima Ukraine hi athopin anmamo thil anau chua pui jong ta chu bezel turin an pompui zeldonani tin arhila Russian Sipai te thachakna le annekna na tak mailaka hian Ukraine chuan beilet na le dodal na lian taka akalpui chunjom zel thaina turin kongeng kima anthop zeldona US ram chunga enthak na thoktu pol chi hrang intelligence agency hrang te chuan Russia in Indona ruamman na akalpui dan le Sipai te achet vel tir dan te report engkim mai chu Ukraine nena hian answer zeldona ni ti atiam bok hetilai hian US ram chunga hian midterm election chu machon ani don ta ka wangin politics thila in beina lian takin achuak mek zela tichuan US politician lar takle hunrei tak chung US politics in nam noina lo nei to thin senior Republican member chuan
Biden administration hian thila kalpui dan zongjong hi uluk taka achek non le hi atrulani tin asai chuaka chu thale alo thlen mangai hian President Biden hian ati ngai atrula ral thuam manga Ukraine atran puina tam tak te hi nuclear tin muanna athlen theina turin US hian malakna akalpui turania khovela hian muanna aom theina turin US chuan sarkar hrang-hranga buaina athlenin inbiakna hi mumal taka kalpui hani theina turin ahma saberatan malakna anei thina chu theitop chua kan beya inbiakna mumal tak aom theina na malakna kan nei zongjong ta chu azawaya kan ruam manate a hlo cham vek malo chuan US ral thuam ta hi lek chua ani ngai lawani tin Biden administration chu Ukraine Indona chungchanga thilan kalpui dan chu ennon le turin aphut thu chua asiama te chuan voina Moscow Times in report anpek zeldan chuan tunkar tholenia khan progressive democrat tia ansoi Democrat party chungami mase thilan kalpui dan thak thleng du tu Democrat mi in hlom khom mi then khatta chuan thu chua ansiama US in Ukraine tranpuina tana ral thuam chi hrang le sumle pai manga tranpuina kan pek zongjong tluk le hemi hu tok che hian Russia le Ukraine in directa in biak po na anneya dokan pakhat kila inrem na thuthlung an siama soi hona aom theina tur hian kan sarkar hian malak atrulani tin White House lekha an theluta mase hei hi White House hian engtiang takin nge halodon son tiro chu tunthleng chuan hriat thei alani rilawani tin The Moscow Times hian an report ani The Moscow Times hian he Indona le akai noi anghong thil chu hrang life of death anneina voin chama darsom vela report anpek dan chuan Kremlin in southern Ukraine Kherson region chunga thunai tutur administration atana ada ta chuan thu chua ansiama Dnipro River left bank tia ansoi muna tangin Ukrainian armed force ta chuan counter-offensive operation mangin Russian Sipai ta chu natakin anron nora Russian Sipai ta chuan he norna natak mai hi anma chon mekani antia Kherson region chunga Russia in rural tu turatana da administration deputy chief Kirill Strimasov chuan voina thu chua asiama hian Kremlin chuan amma thu chua announcement alosiam to khan Territorial Defense Unit te da in helai mun hi kanram chunga rinlu aloni toa masetuna hian kanchan meka haibaka hian urban area vela in beina athleng meka Dnipro River right bank lama po Ukrainian Armed Force Advanced Force chuan counter-offensive operation nain kan Sipai ta chuan nekna natak mai hanma chon meka dinmun thalo zoka kantrang meka Dnipro River right bank po hi amma Kremlin in thuchua alo siam to kanram chunga rinlu area china khana tela Territorial Defense Unit ta chu da ania mase hengmi ta hian natakin norna andon ta ka wangin kan din mun athalo leni tin a report bok Russian state-run RIA Novosti News Agency report anpek dan chuan Dnipro River le ache vela hian kan Sipai ta chu mun hrang-hranga defense line siamin ta ania mase rom manatam tak kan nei le kanram chin nia kan rin lu te venghim tura Sipai unit engemozat kan dana hmuna te hian rom manna kan siam le defense line kan da zongjong ta chu apan hle towa heng kanram chunga kan rin lu tak te venghim zui zel tur hian venhim na line defensive line kan siam zongjong ta chu om janai lawa an chua trap to ni tin voin khan thu chua asiam bok ani The Moscow Times hian report anpek chunjom zeldanin hetianga thil athlen mek lai hian Ukraine presidential advisor Oleksiy Arestovich chuan voin khan thu chua asiama Kherson region ral matong frontline vela hian Russian Sipai ta chu anchi ain malak chunjom zeldan turpo thlir hrang thiam lowin angai na hrelo takin kan siam meka Kherson frontline hian Russia hian combat ral thum chi hrang somthum chuang zat aron dalu towa mase chung chuan venhim na antho zongjong te hi Ukrainian Armed Force tan counter-offensive operation an kalpui laka hian omzia anei tak lo wangin Kremlin chuan tactical group battalion khatngot mai chu tuna hian Kherson region chunga hian rondalu tumin ruam manna le inbuat saina akalpui meka chungmi ta chu Kherson khopui venghim tura rontirlu anidona hengmi ta hnena order hanpeka hian Indona mundanga inrol tur anilawa
to defend the Kherson city tiin an order apo hian zialan ani tiin the Moscow Times hian an report bok ani. Hei baka hian Ukrainian presidential advisor Alexei Arestovich hian asoi nia the Moscow Times hian an report zeldan chuan Russia in Ukraine harun tiratang khan Kherson region a hian thil ol sam tak awm ngai lawa tuna po hian thon thu chu ziamek ania ma se he thon thu ziamek hi thil ol sam lo tak mai ania ma se Ukrainian Armed Forces ta chuan Russian Sipai tan Kherson khopui han ven himna kulbang ta chu soi chim turin counter attack na taka kalpui turin inbuat sai na kan nei mek ani tiin hasoyani antibok heti mek lai hian voina vek khan Russian media Interfax News Agency chuan report anpek danin Russia sarkar chuan an state duma hanro relna in sanga draft bill an puluta he draft bill hian atumber chu Russian mi thangthar lom zel tur ta chuan ramdang trong chu an thiam lo na tur le Russian trong chau an thiam na turata na an malak na ani deu bera Russia ro relna in sang state duma he proposal han thelu draft bill hi duma legislative database sa publish ania hei hi khovel puma mu thain aumta sarkar noya commission chikrang krang tele zirna in zongjonga Russian tongchau mantur ania foreign language zongjong chu paibo vek turani tin he draft bill a hian zia ania hei baka hian Russia sarkar hian anmani tongchau chu mipuiten an hriat thaina turin dictionary zongjong po ramdang trong zirna man ruate guidebook te grammar book zongjong te po paibo vek ani thaina turin he bila hian malak na tur rom han na tam tak siam ani boka Interfax News Agency chuan report anpek chun jom danin he thil Russia sarkarin ati wang hian literacy rate anti anram chunga ziakle chhir thiam zat ante na chu nasa takin atla niam don ani ti an reporta Russian mi puijinga hian mitam takta chu ramdanga le khazirte ania tin Russian trong ai ma hian foreign language chi rang abik takin English chu anman tamper ta jingami ania hei wang hian Russia literacy hian nasa takin atlak niam phadona ma se he bill hi an pasani chuan Russia rampum puya hian official thila reng an trong chau lo chu man phal ani don lawa Russia ram chunga zirna in zongjonga lo thai lowa an man tur chu English ni tolowin Russian trong chau hi man tur ani to don bok ani Russian Federation le Putina rorel na nuaya hetianga romanna akaldan zongjong hi western ramsang tenena nataka in epna lian tak anai mek wang ania hei hian anram chunga po ngong anai chhozel don ni in an hriat thu Interfax News Agency hian report an pe bok ani heti lai hian voin chanu dar ni le minute samli vela Al Jazeera in report an pek dan chuan Ukraine Sipai ta chuan an Sipai ta chu Belarus border nasa takin an thuam chakani tin an reporta Ukraine General of the Armed Forces Ukraine Force zongjong chunga how to luber chuan voina thu chu asiam danin Ukraine northern region zongjonga an border ta chuan ven himna khautakin kalpui anidona hei hi Russia in anram pumpui ron baitura Belarus border crossa Sipai haron tirlu le thut thaina laka in vena turatana rom manna an siamani thu asoya Belarus border a hian Ukrainian Armed Force hnem tham tak mai deploy ania anwai hian abik taka border venghim tura training nei zo to vek ania Russia chuan kanram pumpui hi min dainon le tumin inbuat saina akalpui meka chumi lodang chatur chuan Sipai hnem tham tak chu northern region border vela hian thonlu anni tin asoibok kanchanchin thar kaltalama khan kanron report to Belarus border vela hian Russian Sipai hnem tham tak mai dalu ania heibaka hian Belarusian force ta chu engemozat Ukrainian Armed Force te beya Russian Sipai te tranpui turin thonlu ani boka Belarus border a hian Sipai tam tak anum toa heng Sipai hote Ukraine ramchunga anron lut mai tur hi venghim turin Ukrainian Armed Force abik takin border le ache vela venhim na thoktura training lo nei to zongjong ta chu atam thayang ber thonlu anita ani Russia le Belarusian Joint Military Task Force kha andin tangeya tichuan tuna hian Belarus le Ukraine inrina border bulloka heng Sipai ta hi anom meka command center pakhat nuetranga command ani donawangin rampani Sipai anga kalawin rampakhat Sipai angmain
Kremlin atanga thupek an muanga piangin heng Joint Military Task Force tahi an chachuak don ani chu lodan cha antum ta ni in halang bok tichuan mepa kan muang hian voina andin munchu ania Russian Sipai ta hian Izum khopuite Chapelin khopuite Zaporizhia khopui thleng hian an opchin huam chunga anda man vek towa mase September thlatra Ukrainian Armed Forces Counter-Offensive Operation an kalpui nuwa khan ram tam tak chu an chu sakta tichuan Ukraine hian an ram lalet zelin tuna hian Luhansk le Donetsk People Republica Separatist Rebels te Luhansk People Republica Separatist Rebels so ta chu amada ya tang towa an area chin nia an lo rin lu chin chu tuna hian Russian Sipai tele Separatist Rebels Trankopten an ven him thai chin chu ani ta chawa Donetsk le Luhansk region Zavedon hi Ukrainian Armed Forces ta chuan an kuta an lalet towa Luhansk Regional Capital le Donetsk Regional Capital ta hi Ukrainian Armed Forces ta chuan lak tumin voin October nisom ni le pasari Indo ani zahni somli le parukna hian Indo na lian tham tak mai an chok chuaka beipui an thak mek ani mase Ukraine lampangina thuchua an siam jongjong tele the Moscow Times in thuchua an siam ang deu khan Kherson region aero chuan harsat na lian tak an tok meka Kherson region chunga hian Russian Sipai ta chu advance ronlutin Ukrainian Armed Forces an lak to chin mun tam taka nek na thar an ron nei le ta hetianga Russian Sipai ralma tonga ron che ho ta hi thi an tam pha ta hlea mase heng Sipai nunna chan ta ta hi Russian Federation chuan ngai poi molawin Kremlin atang hian Sipai dang thonlu belzel ania mase helai huna hian Ukrainian Armed Forces ta chuan nungtol antum big lo wangin Indona chu mun tam taka achuaka munruka Indona lian tham tak athlen ba ka hian border muntina inkana achuaka Sipai tam takin nunna anchan towa Ukrainian Armed Forces jinga hian Ukraine English in report unpack dan chuan mi zanga velzatin nunna anchan to nia an hriat thu an reporta Russian Sipai jinga hian ronnor let le tu zoka Russian Sipai ta hi hantana wangin nunna chan hi sang hi chuangjat mai anom to ni ti in han report bok ani tichuan tuna mepakan muang hian Kherson region chunga hian apolchin hi tlemin azim ta dewa asenchin hi aron zau phei ta deu hreta ma se hei hi anram lak chin nilawin Russian Sipai ten an control area zautuma nekna thar anron neina le Ukrainian Armed Forces ten Kherson khopui la tura beipui anthak na Indona na sataka achuana munte ani heti lai hian Ukraine khopui hrang bom halat la chunjom deu renga heng bom tla jinga atam ber ta hi chu rocket an ni hloma tichuan rocket hian darti bom tia ansoi khovelin Indona muna man aphal ngai lo le chemical manga siam danglam bom hlom tak mai boruaka azungzam lengvel chu mishingin an hiplu poa thipui hial thaile kumtam tak chung pian sualna an thlate zela thlen thei tu thil awma wangin heng darti bom ta hi Ukraine ramchunga hian Russia chuan aron mangani tin Ukraine hian an pu thar le ta Ukraine lam hian afin fiana nian sai chu heng khopui hrang Russian Sipai ten bom manga anron Beijinga hian mipui ta jinga natna khir tak mai achan le wang hriat lem lote boruak thalo chemical zungzam han hip lu wanga natna thleng thin sign tam tak ta chu heng mipui te a hian alangani tin an report bok tichuan Ukraine ramchunga Indona hi amor bokna hani donin hriat talawa khovela ram hrang ta chu nuclear ralthum laka inven himna kalpui turin warning pack anita Russia chuan nuclear ralthum mangthiam big te nuclear deterence forces ta chu leilama le van boruaka te tuipuya te rang taka chachok ngal mai thai turin Indo nunchan zirtir tamek bok ani ole khati jong kha tuntrumata chan chin thar kan buat sai thai te nile phot sela kan video lo thlir tu ta jinga kan channel la subscribe lo enge moza tinuma khongai takin kan video lo thlir tu te kan channel melo subscribe sak thau turin kan som chawa ti chuan chan chin thar kan ron da te rang taka hriat tirna indon zungzung thaina turin notification bell darlem kha click in ola in lo da thau donia ti chuan lowinen kol thaula Rainbow Mizo Channel hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle thau donia